خاطر فرزندان کوشش کردستم. مادر من مادر شما میشه، مادر شما مادر ما هم کمک دستی یاری شمال میگره کمپیری و چند مثال بچه کلونامی نصیبی 6 میخونم. ما همین خیلی مقصد خواهش داریم. سلام тамошобинони канали тамошо ТВ. Аҳмад ҳастам, масъули канал ва вобаста ба видеое ки карда будем дар бораи Биасмо Давлатова ва зиндагии тоқатфарсои ӯ ки дар як бинои садамавӣ зиндагӣ мекунад ва аз ҳамаи он нафароне ки дасти кӯмак дароз мекунанд ба ин нафар хоҳиш карда буд ки кӯмаки худро барои онҳо расонанд. Ба ҳамаи онҳо мегӯем ки онҳо бисёртар дар комментарияҳо навистанд ки агар дошта бошад масалан картаи худша монад мо ҳатман кӯмак мекунем. имрӯз суҳбат мекунем бо Биасмо Давлатова ки чунин мушкилоти зиёд дошт ва дар зиндагио бо як мушкилиу азоби зиёд бо фарзандонашон дар он ҷо зиндагӣ мекарданд ва акнун аз онҳо мепурсем ки зиндагии онҳо дар ин бинои садамавӣ чӣ гуна аст ва ҳатман дар охир корди ӯро мемонем ки нафароне мехоҳанд кӯмак кунанд ба ин нафар кӯмак расонанд. Хуб апа, имрӯз шумо ки дар як бинои садамавӣ зиндагӣ доред ва он бино ҳам аз тағоятон аз хатон мехунам, чӣ гуна зиндагӣ доред ва дар он ҷо бо кӣ зиндагӣ мекунед? Бо модар, фарзанд? Модари пирам ду фарзандам. И бачакам дар интернет мехунам. вақте ки интернет ҷавобш бикану хона моро намебарам. ҳам замистон пеш омад, эстаи замистон у хона садамавӣ ҳамаш чия шкоф қелбон рехтагӣ шамол мегирад кампири оча мисол ханак мехӯрад. баъд хотири ҳамо хотири модарам касе ёрдам мекунад, касе бародар мешавад, касе гуфти дасти кӯмак мекунад барои хотири фарзандон, барои хотири маъюби худам, барои хотири модари пирам ки фарзандош 12 фарзанд кардаги фарзандош 2 духтар мондем, бачаву духтар 10 фарзанд дигаш мурдагия. хотири кампири ёчам ки тай ҳамо девол намона. хотири фарзандон кӯшиш кардастам. Шумо маъюби гурӯҳи чандумена папа, чӣ қадар нафақа мегиред? Ман маъюби гурӯҳи 2 будам, бемуҳлат будам. группаи 3 кардам. 108 сум мегирам нафақа. бинандагони азиз, ҳар нафаре ки ба Биасмо Давлатова кӯмак кардан мехоҳад, ана ин корди маъюби ӯ аст ва корди нафақагири он аст ки ҳатман рақамҳояшонро дар зери экран барои шумо мегузорем ва нафароне ки мехоҳанд ба ин модари танҳо ва ин модаре ки зиндагии тоқатфарсо дорад кӯмаки худро расонида бошанд, ҳатман бо ин корд маблағ ё чӣ кӯмаке ки мекунанд кӯмаки худро расонанд ва мо ба шумо ваъда медиҳем ки ин корд дар ҳақиқат дар дасти худи апаи Биасмо аст ва кӯмаки шумо ҳатман ба худи ӯ мерасад. чунин масалан аз худашон мепурсем чӣ гунае ки картаашон дар дасташон аст. бале, картаи инвалидии худаме, картаи инвалидии худаме маъюбам. бачаи калономи насиби 6 мехонам. мо ҳамин хеле мақсад хоҳиш дорем. модари ман модари шумо мешавад, модари шумо модари мо ҳам кӯмак дасти ёрӣ. ҳангоме ки бо ин модари танҳо суҳбат мекардем, андӯҳ гулӯгираш мекард ва ашк аз чашмонаш беихтиёр ҷорӣ мегардид. аз ин ашкҳои ӯ пай бурдан мумкин аст ки зиндагӣ бо ин машаққатҳояш ба ин модари танҳо бениҳоят душворӣ овардааст. 93 848 1186 боқӣ сарбаланд паношон ба худо. касе кӯмак мекунад панош бар худо, худо мададгораш бошад. ба хотири ояндаи 2 фарзанди ноболиғе ки шояд бо таҳсил дар макотиби миёна ва олӣ яке аз фарзандони ояндадору фарзандоне шаванд ки барои ин марзубон барои ватан хидмати шоиста кунанд. аз ҳар нафари шумо хоҳиш карда мешавад ба ин модар
کمک رسونید، کمک شما باز دستگیر شما شود. مادری تنهایی که همیشه اذیت میکشد، مادری تنهایی که زندگیش با رنج و عذاب است و همه ما البته دست یکدیگر گرفته کمک میرسونیم، زیرا بهوده نگفتند و این مادر از همه هموطنان خواهش میکند که با اون دستی کمک دراز کنید. دستم بگیر ای هموطن. واقعا زندگی تضادهای زیاد دارد. زندگی با همه افتادن و خیستنها، با همه مشکلات و بردباریها، با همه این عذاب و کلفتهایش شیرین است. به خاطر آینده شیرینی این دو نورسه که امروز زیر تربیه بی اسما دولت و زندگی میکنند و به پایان میرسند، کمک خود را دریغ ندارید هموطنان عزیز. کوشش میکنیم که تربیه سازش بتیم. با کسی یاردم کرد ما را، با همین کس هم یاردم کنه، دست فتاده رو دست بگیم گفته. ما هم گفتیم نصیحتش میکنیم که هیچ وقت چی نباشید، همین کمک کنیم برجمانده فتاده رو دست بگیم. برادرای عزیز، ما چند پس با میریم با سراغ با از خانه این کس دیدن میکنیم و نفرانی که کمک رسانیدن حتما از او پرسان میشویم و برای شما باز ویدیو میکنیم که مثلا همون کمک شما به دست خود این نفر رسیده است و حتما به شما باز معلومات پیشنهاد میکنیم. کسی یاردم میکنه خدا یاردمش کنه، برکت چزیاد کنه، که با در پیش خدا عیان خودش یاردم کردگی در پیش خدا عیانه، در نامه اعمالش بنویسش پروردگار.